Hello DVC azau tu nan zate nung kut kanin tlai na Ramchung Thawng karak chimlai Rakhine a Siangniamruun pawl han ding in nawl an chua Rakhine ram kul chung Siangniamruun siang in cha chimtu pawl chu February nukulenin hi thok in ma le cha chimnak siang in a kal in cha chim ding in nawl pek an si sitwe pengkom phimchon nak zung lutlai u e tan ni siang in amui sam do tar nak ding a hiban tuk siang in kai ding le cha chimtun ha kai ding in nawl kan chua mi a si tia achim COVID-19 rumven nak santa committee meeting ba chanak a Myanmaram chu zotnak ichonning azor deuh changcha a Siangniamruun pawl chu araul han a handing in timtua asi ramkul siang in velte a February nukulenin hi in cha chimtu pawl chu ma le cha chimnak siang in a kalding in Rakhine ramkul phimchon nak zungni nawl an chua ra kaple palak pawl ni sitwe peng I a mi siang in chewkha chu an thempyak na tia RFA ni atial Ningcang lo in cawlcangtu pawl dantat ding in kan khul nuar lai lo tia America ni achim Myanmaram mizapi I dunak anyam ne tu pawl chu dantat ding a kan khul nuar lai lo tia America ramdang petle nak zung lutai Anthony Blinken ni achim Myanmaram a zalong te in du lo nak alang tarmi pawl chung I Ningcang lo in cawlcangtu pawl dantat ding mi he petlai in February nukulenin hi zan le a America ramdang petle nak zung ni cha an chua Myanmaram Iral kapni upnak an lakmi chu du lo in federal democracy mangding ramdai nak le ding thulai rel a than nak ha ral tha te in an lang tar mi chu kan dir kap na ti in cha an chwa mi chonga atal shamnam angai lo mi mizapi chu ral kap le pelak ni an tukvel na rong a minung pali an nunnak aliam I minung somni tluk hliam ha an putmi kong a kan du lo tia an chimchap mizapi chonga Ningcang lo in nan cawlcang mi chu ngolding in Myanmaram ral kap chimchia asi I ram okna khongsil chungtal asimi buchochi mawmang chole du buchochi momin thun chu dantat ding in antal chapna zalong te in du lo na alang tarmi pawl tukvel mi chu ngol in shram in tlai khi min ha zong thla than in democracy ning in thim min ha chawza sin a nol ngai na pek than ding in Myanmaram ral kap le palak sin a America ramdang petle na zong ni nol nak antwa America ni uknak ala tu lutlai pol le Ningcang lo in cawlcang mi pawl I tomwaw ngai tu pawl chu dantat ding in ramdang hoi kompol he an 20 TRF in itial mai khwa du lo nak lang tar nak I hroi tu chewkhat chongkhar chu tlai an si taning tari ram than mai khwa du lo nak lang tar nak a hroi tu deuh tia ro amin ha chongkhar nak a palak ni zan a tlai khi ding in an lu hnon hana in am hun ha lo cha a in a mi am fanu am fapan ha le an tu le chu tlai khi an si du lo nak lang tar nak I hroi tu asimi kulha mo nak in chu an lu hno I kulha mo chu am hu lo cha a in a mi atu chu tlai khi asi kumin lun u nak in zong an lu hno I am hu lo cha a afapa tu tlai khi asi tia min chim du lo mi minung pakhat ni achim chuban tuk in kolun khote in zakhat khwaboi usan in zong lu hno I kol asina in am hu lo cha a afanu chu tlai khi in kalpi asi kulha mo tu chu uknak ana lami ral kapni upadi dal zale somret le paret in tlai khi nak nol chwa asina in adang panhi tu hi zeruang a tlai khi ding in kol an si ti hi thai asri lo du lo nak lang tar nak hroi tu kumiat nak in zong lu hno in kol asina in tlai khi tu chu atong ri lo tia thai asi mai kho a zan hak minung panhi zong tlai khi an si tia thai asina in fetar kho asri lo tia khwami polni an chim Myanmar ka bucho panhi chu America ni dan an ta chapna uknak ala tu ral ka plutlai chungtal asimi bucho chi mawmang chole dutia bucho chi momen thun ha chu America ni dantat ding chajin chunga antal chapna February ni khat a do Aung San Suu Kyi hroi mi an LD chawza lutlai pol chu khum in ral kap ni uknak an lak nu in awai khat nak a ral kap lutlai minung pariat ha chu dantat an sitia America ni February ni lai khat a arak than chum February nu kolenin hi ni a bucho chi panhi chu chajin a antal na cha a Myanmaram ukna khongsil tia aumi khongsil chungtal palhai ruk chung in bucho pariat chu America ni dantat ding chajin chung a akhum na hi asi
atu tiang a America ni dan atat mi bu chau di lak fan in minung hlain hi an si chang chun dan tat mi hlain hin ha chu bu chau mu chi min ang hai dutia bu chau mu chi so win bu chau chi mya thung u bu chau chi ting ang san bu chau chi mang mang cho dutia bu chau chi mo myat thun dutia bu chau chi yewin u dutia bu chau chi sengwin dutia bu chau chi su thun dutia bu chau chi ye ang dutia bu chau chi ang lin doi le dutia bu chau chi hlun umin sin han si America ramdang lai chimphuan nak nu ngai tu need price ni democracy phongning in thimmi chawza sin a uknak ana pek thanding a ana ala tu ral kap na phen I rian atom mi minung di lak dan ta ding for fial nak a hulong a America ni Myanmar ram chu bomnak a pek kholai ti in achim ti RFA ni tial Dr. Aung Moe Nyo chu Rampi minchiatternak upadi dal in taza chuai ase tlai khi atong mi mongwaram then Chief Minister Dr. Aung Moe Nyo chu ral kap council ni Rampi minchiatternak upadi dal zanga le panga in taza an chuai hi gong happy tlai in Dr. Aung Moe Nyo anaw u ang Chun ngiu ni upadi dal zanga le panga chu rammi karlak rem dei nak shok ding in for fial tun ha cha a chami ase asina in Dr. Aung Moe Nyo ni hiban tukswal na hi atwa lautia karwa ka upa hi February ni khat a an raklai palak moto chung aphak in thir kut khi an khi I an kalpi hiban tuk in thil an twa mi hi Myanmar ral kap limhang azorter telephone zong chon kho aselo ramchan pakhat chung a ummi rammin hani lungtling te in an rakchim mi Chief Minister pakhat chu akai tharmi chawza ni solphun angai mi bantuk in pe tlai ding aselautia achim Dr. Aung Moe Nyo chu Myanmar ral kap ni an lak ni February ni khat in an tlai I ni thum nu a an thla than zar khat arau nu a avoi ni nak an tlai than I khwazai a an chia ti thai kho aselaucha a achung kharna lungra thai in an umtia VOA ni atial Sule phaya lampong a duklaw nak alang tartu an umlaw tluk asechang February ni kul ne thum yangkong khulai sule phaya lampong chu ral kap uknak duklaw nak lang tartu an umti law tluk asechang kungte lam le pansu dan lamkil India embassy zung phai chu ral kap ni lam an phi an nga pansu dan lam thlang Myanmar Economic Bank than khat tu a chun pension thlalo an chop yak na tia RFA ni atial Malaysia chawza ni Myanmar ram a kirtar atip mi Myanmar ram min ha he ton nak ngai ding in UNHCR ni nol nak atwa February ni kul ne thum Malaysia chawza ni Myanmar ram a kirtar atip mi United Nations High Commissioner for Refugee UNHCR a chan kalak dor nak ahal mi Myanmar ram mi paruk he ton nak ngai ding in nol nak atwa COVID-19 zot nak rong a Malaysia ram le Myanmar ram hi natlak nak in Myanmar ram a kir adu mi ram min ha chu kirtar an si asina in Myanmar ram ral kap ne uknak alak ni February ne khat thok in hiban tuk in kirtar thanding timlap nak angai mi chung a America tal in ram tampi chu an lungre athai Malaysia a ummi America embassy zung ni atu bentuk in kirtar an tim min ha chunga UNHCR a chan karlak dor nak ahalmi an umlau chaklat ding in for fial nak atwa hi kong happy lai in UNHCR ni February ni kul ne thum a kirtar tip mi Myanmar ram min ha ni ram kip bom nak an her I hin halak a UNHCR a chan karlak dor nak ahalmi menung puruk rang law an hi menung puruk he ni hin tiang ton nak kan ngai khawri lautia achim February ni kul ne thum a Myanmar ram a kirtar tim mi minung thongkhat lezen hi lak ding a Myanmar ram ral kap ti long pathum chu Malaysia aphan changtia RFA ni atial ral kap ne uknak ana alak no in chole nak 2 billion lang atla ral kap ne uknak ana alak no in Myanmar ram chung ram lang chole nak chu February ne khat in ne lai ni tiang zar ni chung a American dollar 2.345 billion lang atlatia February ni kul ne thum a kan thai
chole nak lei minister zung e chwa mi chajin a aliam chia kuma chun chole nak di lak $14.3 billion lang ase tukum February ni khat a chun ral kap ni uknak an lak nu a chole nak $11.987 billion lang long tua kho ase chole chhol nak a ti lei in se ramri lei thil kwat nak atlak di nu a vale chung chuak thil kwat nak da ti lo ral kap ni uknak lak nu a chole nak atla tia kan thai ramleng ramzan hi le som thum rang lo he memaram chole nak kan tua tia DVB ni atial uknak la tu ral kap chawza ti in nan man a chun media chol chak nak ka phi lai tia ral kap council ni achim Myanmaram MRTV ni February ni kullen hi zan suimalam period a media ni uknak la tu ral kap chawza ti in nan man ri a chun media chol chak nak tiang ka phi lai tia ral kap council ni achim ni piro ral kap council chungtal ni an chei mai nak a chun zaitin handing tia achim lo na in media council sina thaitar nak ka twa changtia ral kap council ni achim uknak ala tu ral kap council chu February ni lai khat a Myanmar Press Council in Myanmaram chungchwa mi thongjam nak chu uknak la tu ral kap chawza ti in man loading ti mi thongjam nak cha chu zarkhat alwan nu a nol achwa hi asitia BBC ni atial DVC azau tu angai tu nan di lak chunga lunglop nak tampi kan ngai February ni kulle na liza nak ne tong than tin halai